Babelellwa bana ba tshenyo ya thepa ba ile ba tabola terata ya sekolo hore ba kene ka hare. Ha utsuwa makgolokgolo a ditulo le thapo tsa motlakase, siling le difenstere tsa pshatlwa. Lekgotla la taolo ya sekolo, botsamaisi le matitjhere ba ikentse kgokanyana phiri ho thibela boshodu bona. Crisis eo e re nang le ona sekolong, rona re le lekgotla la sekolo mmoho le moifo wa sekolo le principala re entse team re ikopantse hore re bone ntho nngwe le nngwe situation ya sekolo e tsamaya hantle. Lefapha la Thuto Provinseng ya Free State le entse kgoeletso baahi ho hlokomela thepa ya sekolo. La hlokomedisa baahi hore ba se reke thepa ya boshodu. Tse ding tsa ditulo di fumanwe matlong a haufi le tameneng. O reetsa philetso o setjhaba ka kakaretso hore ka nako ohle re tshireletse dikolo tsa rona, because ntho ena e tshwanang le ena a se ntho e etsahalang ke batho ba tswang ka bo Gauteng, ba tswang bo Cape Town jwalo jwalo, ke batho ka hara motse. Nakong e seng kae e fetileng ho bile le ketsahalo e nngwe Mangaung mo sekolo sa primary sa Kgonyane se ileng sa tjheswa mme ha utsuwa le dithusa thuto. Batjha ba bararo ba ile ba qhautswa mme ba lokollwa ka beili ya diranta tse 500 motho ka mong. Konelo le Kgafola, Ditaba tsa SABC, Bloemfontein.